طيب واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعد رحلة الإسراء والمعراج من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. واصل. قصتها تمت في أقل من ليلة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقت صلاة العشاء ورجع قبل الفجر. بدأت هذه الرحلة عندما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج به من بيته في مكة إلى الكعبة. طيب دوغا أي جدنكا دليل ولا تندنande ko Allah janti ko mi'rajon eno heddi e majje idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zagha al-basaru wa ma tagha. Mana nelaɗo ɓawo ɓe haynike jibrilu ka sidratul muntaha, gite maɓɓe ɗe yani e jibrilu ɗo koye mbaadi mo wowuno ɗuytitade e mbaadi o waylito e mbaadi fiyo ɓe yi'umo tondo ɓe wonno leyga ɗo non ko e mbaadi shaklul malaika woni ko ɓe yi'imo tawde ko préparaɓe no gasasi ko an e min de ñande en feetayno ma hay ken conci kono ɓeɗo ko préparaɓe Allah prépari ɓe yitere maɓɓe kolongaje maɓɓe ɗe mbay cikkike jibrilu e liƴorari sengo go ko ɗon ɓe puttini ɓernde nden kadi liƴaki kadi miiji goɗɗum ha bewre nangi ɓe. Donc Allah wi laqad ra'a min ayati rabbihi l-kubra, ɓe yiwno nden jemmare ko mawni e ayeje jawma maɓɓe subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗon jantoyte ley ga inchallah. jon noon ka ɓe immintini en ɗo oɗo tagrid ɓe wi to addu rihlatul isra'i wal mi'raj, nde setande nde yahande. Rihla ko wiyete yahande, voyage, déplacement. o voyage maɓɓe ɗo isra e mi'raj ɗum ɗo no tawna min a'zami mu'jizati nabi sa sallam, ɗum ɗo no konta e ko ɓuri mawnude e kawakeji. Mu'jiza ko wiyete ka français miracle, ɗum ɗo no jeeya ko ɓuri mawnude e miracle ji annabi meɗen muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allati ɗin akrama allahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, ɗin ɗi Allah teddiniri annabajo makko. ɓe gandi Allah no teddiniri nelaɗo honɗum ngal dewal, ɗe dewe ɗe watten. Kala dewal ngal waɗata du'anagol nelaɗo e mantugol ɓeno e maggal ka si a salligike a du'antoɓe e nder julde nden a du'antoɓe, si a hoori si a huntike a du'antoɓe, ka golle hajju ko heewi nder ton salawatuji e dow nelaɗo no nder ton. Awa kadi kala gollal ngel golluɗa ngal mi golli ngal oɗa golli, nelaɗo no mari pourcentage maɓɓe on e nder dewal men ngal. No jeeya ko ɓe teddinira ndi leydi Makka, alqur'anare nden woni abrazu mu'jizatin, ko ɓuri feeñude e ko luttata e kawakeji tindinɗi wonde oɗo na o samakalajo, ko nelaɗo Allah e goonga, ko annabajo, ko sakkitaɗo nulede, nelaɗo e annabajo arata ɓawo makko nde ɗo alqur'anare. Deftere duuɓi wulure goɗɗum mbinde cippi, ñande de janga wo a sikkay ko de ñande de cippi. Kala gandal ngal goɗɗo holori so qisi ngal e alqur'ana o yiyay gandal makko ngal sengol e alqur'ana, na dow yiya hoore makko sengo dow. Neil Armstrong en no woli ɗum, Henry Greenswite en no woli ɗum, John Catmore en no woli ɗum, Roger Garaudy en no woli ɗum, George Bernard Shaw en no woli ɗum, Albert Einstein en no woli ɗum. Fa kullu haulai kuffar, ɓe fof ko heferaɓe. Kulluhum shahidu lil qur'ani, ɓeɗo fof no seeditani alqur'ana, wonde ko nde deftere ko nde wiyete ko nde arsenal de science. Qur'ana ko nde arsenal de science, bi mana kala gande e gandal hewtugal e qur'ana wo ko leygal wontirta. Qur'ana ma fayngal ko ɗum Allah wi fiha kutubun qayyima. En yetti Allah tawde ko alqur'ana o deftere ɓe. Minani Oustaz Tayibu hafizahullah wa ra'ahu no yewta konngol. Oustaz Tayibu inni haka wonɗen ɗo hande 1% e ko qur'ana janni kon exploitaka taw duuɓi wulure goɗɗum.
exploita ka taw ko qur'ana wi kon 1% o mema ka taw joni de wolde fi simandu contrat on ko projet mo duuɓi jelu na 400 ans ɓe wi fuɗɗotoɗo 2024 400 ans contrat hayse en gayni ɗo e ɗum aray ko feƴƴinanteɗo woɓɓe goo an mbawi yon noon duuɓi ulure goɗɗum simandu 400 ans haray gaynama exploitade ɓe wile mo jeeya e projet ɓurɗo janɗude adnal law so tawi o laatike so tawi o wawa ariwa no gara firi eno suwapiti e kaleta wayiranno en non haqiqa tan ta Allah warran en non kono ɓurana duuɓi ulure goɗɗum 1% o memaka taw e mayre donc ɓurana ko yewta kon no hawni ko ɗum waɗi en jokkay nde jangen nde ha mayen saga fuɗɗiɗe jangude nde wo sikken ko neññande toɓɓana nde yon noon Allah tabaraka taala wi'i oɗo isra'u kadi e mi'raju Allah bakidi ɗum e kawake qur'ana on o tindina sellugol ndulo annabijo sa sallam allati akrama Allahu biha nabiyahu ɗin mu'jizaji ɗi Allah teddiniri annabi muɗum ɓe hikki ɗon issatuha issa isra'u e mi'raju on iwgol maɓɓe ngol makka seno madina yani seno Jérusalem Baitul Maqdis Masjidul Aqsa iwa ɗon kadi yaha kadi ka asama dow ga juuroyoɗi asamawuji ha hewtoya ka sidratul muntaha ɓe wi ɗum ɗo fof tammat timmuno fi aqalla min laylatin ko ɓuri fanɗude jemmare bi mana ɗum ɗo na jemma fof waɗi koye nder jemma on sa'i tawowo wona jemma on fof de na wigol de 20 heures à 8 heures la wona jemma on fof kaka ɓuri fanɗude e jemmare nden sabu on tuman haɗi ɗi montorji ala ko calculire sako ɓe yeeto en ko combien de temps e combien de minutes kono koko ɓuri fanɗude nder jemma on sen wi aqallu layla jemma on sa feccimo pecce tati ko heɓata ko 20 heures 21 heures 22 heures ko 3 heures de temps e nder 3 heures de temps tawi ɗum ɗo fof waɗi ɓe wi haraja rasulullahi sallallah sallam bada waqti salati l isha nelaɗo yaltuno ɓawo julde alansa geƴe nden ko yaltugol maɓɓe yaka isra miraj ɓe yaltuno ka ɓawo julde geƴe ɓawde ɓe gayni julde geƴe wa raja qabla al fajri ɓe arti ado subaka o voyage nocturne ɗo isra wal miraj oɗo ko waɗi ko hakkude geƴe e subaka ɓe hewtuno tawi subaka julaka بدأت هذه الرحلة الرحلة هنا هي الفاعل عرفنا ذلك بالضمة فوق الكلمة الرحلة وي بدأت هذه الرحلة قال دو ستياغال فؤدي عندما جاء جبريل سانغ جبريل أرنو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا دو الله ليخرج به في يلتدو إمبه min bayti ka suudu maɓɓe fi makkata makka ilal kaabati o naɓaɓe ka kaaba de ñande seede nelaɗo ko tiiɗi fokkiti iwgol ka maɓɓe seno ka kaaba juulugol ngol geeƴe ɗen ko jibril ari cortési ɓe mana yetagol ɓe hande sen iwri ka geeƴe ko nokkugo wonɗe yarude ɓaawo ɗum ɓe wi indal kaabati nam wasil عند الكعبة شق جبريل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة ثم رده وخاط صدره الشريف وهذه هي المرة الثانية والأخيرة التي شق فيها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بإني يودو تغريد عند الكعبة كسود كعبة دون باو بهيوتي دون شق جبريل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل سيكونو bernde nelaɗo nden ɗon o gandi waɗino ko ɓe woni paykum kam kana umruhu duuɓi jelɓe jogino fewndo jibrilu seeki ɓernde nden la arande lawol o yejjiti ɗum e yawde ko darsu men jonde men sappa ɓere ndenni hande 10e assise ha duuɓi jelu duuɓi jeego aɗa ɓe yewti ɗon raji'u nam duuɓi ɗiɗi ayib ha ka duuɓi ɗiɗi tawi jibril waɗiɓe on opération sifa on ɗon kadi watti
kaɓe heɓi ɗo 40 ɓe wi jibrilu shaqqa jibrilu sadra rasulillahi sa sallam, jibrilu seki ɓernde nelaɗo nden, wa akhraja qalbahu, o yaltini kadi nden ñande ɓernde maɓɓe nden, wa ghasalahu, o lotiri nde bi ma'i zamzam, ndiyan zamzam on, wa mala'ahu, o hebbini e nder ɓernde nden imanan gomɗinal, wa hikmatan e ñeñƴal, andugol no hunde gerdete, ko ɗum wiyete alhikma. Alhikmatu ma'naha wad'u shay'in fi mahallihi kama yanbaghi, ko wallingol hunde nden e nokku mayre no haniri non, ko ɗum wiyete hikma. On andi buy no faami hikma ko tertagol wulugol gonga ka ena waɗe hikma terteɓe yimɓe taɓe año seleɓe, ɗum ɗo na hikma non, ko bonki non, ko ɗum wiyete bonki e majjere. Ko honno wuliranta yimɓe ɓen o gonga, tawa si o hewti ɓe haysi ɓe jaɓatamo, ɓe heɓay ko ɓe heɓuno kon, wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan, hara ɓe jaɓay hi ko gonga men woni salade ɗo, ko ɗum wiyete hikma. No jeeya noon e miran ɗowtowo hikma fiyo gollugolle makko ko wiyete kon muñal. Si neɗɗo muñaki hikma makko feñata. ɓe wilo tan elo mergis, sa jonni tan yaasi on woni ñaawowo ɓurɗo nunɗude on ka, woliya wolde goɗɗo accudumo yimɓe ɓen ɓe yiyay sappanoɓe tun. Gandal no jeeyay ko ɗowtata hikma on, wigol kaarijo janga kono mo mari hikma, a wiye tun imo hawrude sawaba. Jonnon o loowi hikma ka ɓernde nelaɗo, summa raddahu, o wattiti kadi ɓernde nden, wa khata sadrahu sharif, jibrilu ño'i ɓernde maɓɓe teddude mawnude nden. Wa hadihi al marratu thaniyatu, ko ɗum ɗoni laawol ɗimmol ngol, wal akhiratu e sakkitorol ngol, allati shuqqa fiha, ngol sekano e muɗum sadra rasulillahi sa sallam, sadru rasulillahi sa sallam, ɓernde nelaɗo nden. ɓe wawi feƴƴude. wasil tanam tarbud. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق وهو دابة مع جبريل عليه السلام، وما هي إلا لحظات حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس مع جبريل عليه السلام، وجد أمرا عظيما أحيا الله له جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر، الله أكبر. عجيب، أمر عجيب من العجائب. إسراء والميراج سجل جنغاري دوندو o mankinay andugol ko homboni annabi makko. Ko ɗum waɗi mi wi en nane ka fuɗɗode alyahudaɓe ɓen moƴƴini israiliyat bugi e hoore ɗum, tawde si ɓernde julɗo ardiri e bange jangugol fi isra wal miraj, hande kadi ɓernde makko nden udditanike lowugol giggol nelaɗo Allah ngol e maggol. Joni noon kamɓe kadi ɓe contamina ɗon, ɓe infecta ɗon, ɓe nadora o yimɓe bonɓe. Neɓi ko ɓe wi la no haribuhum bil uddati wala bil adad, bal no haribuhum bil fikrati wal qalami. Walli nen utte e doole e wawirtaɓe ɗum, haɓiren ɓe haqqil e karambol. Ɓe wi summa rakiba rasulullah sallam, refti nelaɗo waɗɗi al buraqa. Buraqa on ko wiɗen kon nanen, wa huwa dabbatun, ɗum ko dabewa, mana ko kullin janil. Ma jibrila, hiɓe wondi jibrilu. Wa ma hiya illa lahzatun hatta wasala rasulullah sallam, wonano wurin lahzat sa'iji, sina hari nelaɗo yettodi ma jibrila, wondude jibril ila baitul maqdis, ɗum woni ɓe hewti Jérusalem e ndettan hun daɓɓum, tawi ɓe hewti Jérusalem, ɗum woni al baitul maqdis. ɓe wi falamma dakhala rasulullah sallam, ɓawo nelaɗo naati baitul maqdis ma jibrila, hiɓe wonde jibrilu, wajada amran aziman, ɓe tawno ɗon nde ñande fiyake mawɗo, ko janɗigoy watno nde ñande. Kalkilisaga goɗɗo e meɗen ɗo wiya joni tummodiri e préfet ɓe lagine ɓen fof e salon, préfet ɓen tungoyi.
ma